Jajak Kamsung Kampung Surawi Intan sesarengan Kampung Solihin Jak Sugiyato Srikalang sesarengan Jak Sujak Paedi Jak Suki Hamid Jak Robi Misjan Jak Busiri Jak Guntur Ari Jak Sampuri Ubay Putra. Tambah satu. Ica. Satu, Ica. Sini. Nah, wis, 7 cc. Ya, Sarono Robert tunjuk. Masalahnya senajan tika pon rancang ngabas tika ratin jugan ki ode anak dua le beni alangan bulan pokok pada loroknya rebeleje dan rason le sepaleng mapan are Jumat le sepaleng nyaman kuwadena le majunya rese larang kula kelaban tika pas tojo bacengan masalahnya senajan tika pon rancang ngabas tika ratin jugan ki ode anak dua le beni alangan bulan pokok pada noroknya rebeleje dan rason le sepane mapan are Jumat le sepane nyaman
Buade nalek majunya rese larang bulat kelaban jika pas toju bajengan aku duwe pacar anak Pak tukiran aku pecel ono ning pinggir perapatan berkenal maju ngali gelangan ora bakalan aku oleh api biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janji yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo sliramu tak sayang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Matur sepandun. Terima kasih. Dari apa? Terima kasih Cak Selamat Peluncur. Terima kasih ada Kampung Surawi Intan, kemudian Kampung Solihin. Terima kasih Cak Samhuri Ubay Putra datangnya dari Teriwung Kidul. Kemudian Cak Kamsu datangnya dari Moneng Leres. Terima kasih. Bertampil juga di pagelaran Cak Paidi, Cak Sugi Hamid Sumerbendo, Guntur Ali Sebuah Gembol, serta Cak Busiri Teriwung Kidul dan kawan-kawan. Perhatian.